Sabra no one so na rade beba eda obere bone no sabra no ana twedi ampon obepie nje da abakwa akodi nkonkonsa no ewa na awurade apie eda abakwa akobọ adwaman na awurade sinanimu nie enti se kutu good morning and you could say bam. Na mo hoye de. Oh, nyankopon ado. That's the no pay when him serious be a. So one ama me siri me say baby oda Yes. Na de me hunu no. Hey. Oh baby no oda. Anu ye de ya. Trim na Ghana fo nyina nti. Oh ha. Ana Jerry aka ha yo. Mante. Minti kan sembe ka. Ai kuma udufo movie ba ko na. Ai Matilda Asare ne Bernard Nyako. Okay. Na Matilda Asare papa ne Lewin. Na Bernard Nyako akotina omu fie. No we tuturani eno a waya am robber police for penache no. No koy odisika ba kurase odisika ba. Lewin piepia ne ba Matilda se won ko no ja fa no honko hyehye no nko gisika. Uja fa akotina ne ba bi no nom ne niema na Matilda koy. Okoye ade ne ho hyehye no so ofia kokọ de ye nchenwi osem papa sa chimewe mi anka sa so me sa chimewe wo mo a ono aka sa de no aba so we say hayo Jerry sa hayo kwa mi anka sa na me se ka wa za papa sa chimewe me papa sa chimewe mi anka sa so me sa chimewe oh that time no mo do oh yeah and then your master and them dey aye ni nyina ye country called Ghana. Oh sure. Na some ho ye de. Oh, and never ya senra. Oh ye de nyame ase. Never ya senra. Na nsa Cameroon won ma to aba. Eh oro ba wo fa na na. Komo no kra de miemo. Oh. Because won ma to aba ase miemo. Cameroon to aba ko 92-year-old probia. Said esi ye mabufu ye me. Ada se wo wi ni na ye wo bufu ana se. Pobia na waba na wompe. Asam na ye credit card. Na akosie. Ye. Me yade bi overnight wo ho. Okay. Na ayi fatu soma me na ye check ade bi sisi ahwe o de hwade yi. Pobia na nkasa no was 92 years president. Clement Atangana, president of the Constitutional Council, 91 years. Claudie Mecca, chief of staff, Cameroon Army, 91 years. Omina Cameroon. Mo Marcel Niat, president of the Senate, 84 years. Laurent Esu, minister of justice, 83 years. Kavaye Yegi, speaker of the National Assembly, as a Ghana speaker of parliament, 85 years. New Sakra wo mukra de New Sakra na ye Laurent Esu, minister of state, 83 years no. We mu na ye cabinet mpanimfo mu bu man no kika mu age ni bum na hwe na da soro ho no 237 there's a mampanyi na nyini aburu bebre 237 de da soro keke me muaye ni omu age no ni pensia pe age na ni sia sam kure ayo ani awoso mpa tie no e de abo so no monyere mu speaker nkura ye 85 years na chief of army staff chief of staff army Cameroon army kura 91 years ada de no moje enti youth ni krom ho army ninti youth ni so mpenkokura Constitutional Council president papa yoda ho odi ahwe nanim oda ho sen ka Ghana han kan fan say you friends pa me ya ho no ya say de chief justice ka chief justice no one da ho no 91 years aden ede no moje ena minister of justice Ghana hanka akrotinga aye ne attorney general no 83 years ede ambode na Africa ye omu nyina ate akonya so de ambode na Africa ye ye bu man na Ivorian mampanyin ono so 83 years so ono so abo ze mo de nkokrafo na Akosia wonim sa issue yo I think I saw a analysis bi ana enkofo bi and people are trying to compare Cameroon to other countries are ewo ebibiman mu ha and the conversation or the argument is say okwa Cameroon they are a bit advanced
enye a bit mpo enhyeda enye bad saa say bia badeye or e befa ne saa bia na meka senti no enough justification senti Cameroon man no emu no ni energetic young man bia obetimi aba be lidi wo man no saa adwene kro no anase eniema pa na wo mo feel say e wo pa obi ya mu no enti obi ani man ni mu a wo saa adwene no bi ebetimi aboa Cameroon man no wo mo pese wo mo kire saa wo ma ko apam bia sese for better for worse till death do us part we omo dey say 5 years nti wo the 5 no kan mfie no a 92 years until 2030 and we be free akonya so 97 years enti se nyame ankunu no wote ase a bone ben na Africa ye 97 na say 97 years mutiranye san we be free akonya so Africa he ya sana president bin so 96 years or so no so yema ne bin kan Oma till death do us part ana e dey no mo ji e asapo bi ya ware Cameroon man no enti aju owu na betete wo ne Cameroon man ntem Mugabe kura ko Mugabe ka kire Ghana fo se Mugabe Ghana fo ase no se na yire Ghana de o se se ne Zimbabwe man tie ne se nkete se Ghana nkwato wa fa Ghana ho serious ono kura no waya ne de awie kɔ ade na Africa ye mabunu no nso alata ya wo haye Tinubu papa besiriwa kama na wa hoden abrantia na wo around the late or mid 40s obetimi aboa at the time I think say no 46 was ahen enye say ye propagate obi but sometimes I hear ade no a okay can see ani a make sense na home na wo de futuo emma sa na ka wo de zenke bia Ghana ha anka e bia ye papa Jona Jekum Kofo na ka bia wadrui no say wono wonwene na pomuden ho wonwene ne tebea ho no da so te so a de na woje when hunu po bi ya na say hwanpo na that's one na say one of the African presidents na campaign krofo kitekita ni mu yi a ene Tinubu a da bi nye Tinubu ba ku bi so afunu Tinubu ba ku bi so no wo campaign platform amanfo kitekita ni mu say me kai say all ba nyina wo ko akwa and so still wono so what samia what in the picture kita say no de chere say yanto aba ma no de na wo je ne party no a wo free mu ba no ne party temamufo so ne yanka bibi nkyere wo mu nipa wanyini mu amu ne pefe say ba wo ba no wo mama ye hwe odi ansa na wo be ba temamufo ne ho no party no wo free mu ba ye no musumu ni obi wo mu ni neka na ya ko da Democrat ha so ha daily guide Democrat ha kita mo ha say obebody ne o se daily guide na daily guide everybody na ho graphic enabna ye no wa mobna why Pobi ane watara Pobi hu powder gu na ni so sa no pay die me hu ye no me ye mo se me papa kam to ne nyina ye nkohwe bi nso aso me ajokutu enyansafo me ensa no wo mo ko hunu ensroma no kire wo mo eyira akwan ne edikan no wo so ye hu agenkwan ko faru ho no faru se mo ko hunu a mo meka ntra me na me so me nkohwe bi na de wo hunu ade o de so ho wo meka ntra mo na me de me na adwembone na wo Herod team we si ye adwembone bi ade team adwembone na wo Herod team yes ye adwembone wo team adwembone wo team oh there be adwembone wo team wo de ye nko adwembone ni team me pacho de hi ne kita me what time so how chronicle na chronicle am quotation e be kan okay chronicle say so do not fear I am with you do not be dismayed for I am your God asem no hu awanka afie we de be fie ajo wo de here daily guide and daily post okay na person me can be by higher kwan ho higher kwan ho esa na yet said ye me ya aye we no nti we dey nkofo mani nkofo bi mani nye ayi na omo ye ne ho kala Islam de banana
ade ese ma hu ba bi ade fi ebi di enkoyo Obeka say photocopy machine no mu use na say nye yeah no ink na moto wo de fawi send we kama wo de mane mpaja ba akono na hwe ya ti sikato e de yanso no e di o ya mfane sa ya quite times say yo times na me nkom bebre me gba ni me ya adam de ba kom ba bi na asem no bi o ha oti asa na adwere ka no ya na say o say Proverbs 28 ne kan emu akwase o na jimisem so no ahye se wo no ukọ wanim na wazi bua akwase o na jimisem so no wanya ni so nyansani obrempon ate me say times say Ghanaian times ni nyina yansem ni bia na ye kan na times mu na mjira na page 10 ena wode aba e wa ha no che se mampani mahama ena mampani akufu ado ni nipa hodo bebre wo mu nyina bawura mu e wo kane ba pani asisi wonya ne ba bi kro na nakono do agima Rollins ni fie ya makoma abusu nyina da kana a kire se no kre ne aba no woman ni nyina ne wo mu su eno ntia ba ne se ya wo nhyɛ de no mo mpe ensempa bi engu mo asum san se ne ya na sompa so ya ne ya ka no ya no de wo ho de mo mo ya no enko ehun nsɛm kakra ɛwɔ Ghanaian Times mu ɛwɔ ahase na ayi enano mpo mse weekend yi nansa ne okay ebeda edwa ema ye kan ho asɛm aba Ghanaian Times mu page 13 sanka jariti wonche ona te wonche ntimi fa no nya example na bia nani ya ne ya de ato nani na aba wonche akoso ma mnufu so kakra mfa nguso na abaji nufu so de agu nani so wo sɛ nani medical expert bi na no wode aba wa ha e ma ye kan ho asem se no fusuo no na ya di gu ya ni so no say Apollo ba no wo ma yes ha once nyo because no fusuo no ye sterilize no ye nye ne hwe e na ni no nerves na wo wani ne so nye bibia na say cancer ni na very sensitive nye bibia na wo say ka na so ye ya no minim nipa o invent say du fusuo gu ani so ye na bi o na me ba o won say ade bi wo ho no mu akosua ya na ase afanu no as me hu ni yi won ade a bia I'm not saying said the animdefo ne ka no enye no kure hu but ade yi ya ade a enipa bia so ahye ehunu se eye aduma yes sa Apollo achewa wani nyina katakata no a ubie kura emie no yedi no fuso ni guso probon se kokko ni nyina yira within a day no na wani no aseso no ni nyina ko ntime pa achewo eno no eye den eye bibi na ewo eyini mu a eboa an mi hu nti ana wa mu a omo de ne yedi guso enko no ana omo no fuso na ji ana sen na ana no agene because say ne nka enwanwa say ebi mu de omo de agusu a ekọ na obi whisper kire me okay was so no say o ne last born no na nani na start 10 year yellow bi sa nti nufusuo no bi na omo de gusu ma no a 10 year omo de ko hospital kra so a omo say amfoi nti no mo ye huni an say no a generation na basi niema enkra na na ibi yedidie mu kra no okay esan 10 niema okay you understand say bia na niema bi kan se ne na nufusuo ne tin se si entisabi enti no eno na an say kane no na o kan o de aye akọ enti obeka kire obi o media na be di nufusuo de gu so ma ne koye nanso kan tete no ane enum dudu no enne wo so mpe dudu ne nom kan tete no ane etwa brofu kwansin be o hansa ne akọ school ni wa ha ne ha kra se ka akosi no sure enti niema bebra asesa medically nipa kra mpe exercise ye John say ne tie hwe na no doctor ya no ne for God and country na wo my education was yi wan ka se mo so de anopa no brodo ni cheese na wadie uwie ye na asan de akwetena air condition kam e de akwetena air condition office no wunya si free ukam a wura office enti nante akura de nante akura won exercise wonya bi enti cheese no ada wo ye nikosua asan ehemu e na asan de margarine asan de fra mu e de kan ho nti ada wo nipadua num e de na wo pama na asan ti AC mu enti heat bia mmo enti say nipa we de nufusu ogu ani so a wonkun no for no kra agene emre wo da mai bia wo fra ya na ena no fiada no na wonde na minim de ne wo je
wo baby sa breast cancer awareness no obi sa madam akosia say ne de no wanye obi ama nanom na menim sa na go be no mo de ya do no o ya mante kan ma mo ya kitu abi say no person o kona madam e no so de ne fa ba bi no se papa kan wasem ne ko na kan wasem ne ko na nipa wa ye yi yes yem peja yensa yem gasa benom oh dear so no I will be sad dey anom ne dey no no person ya do mo gidi mbone mo dodo enti afutuo no e wa ha okay kunya page 13 no Ghanaian Times page 13 okọ ho a eda ho mum ye nya sa de no why na kasipa da ni ma meba so na wase court aka kire professor me confess one power off sa GIF fraud ne trial no mo ye ho adwuma no one pay delay bia me who story ne sra masere watch na ba na me yam ade che ba na me kon na me da hospital na de ende court so one pesa wonim no ye sa ahwe na de be no ne bu befu pa na we won't tolerate indiscipline our schools no why na ka say education minister tiawa say sa de ne ye se agyae uti no betwa yanka se kutwa titotwene na emo mutiri nwi no ubeyi ato agu eye indiscipline say na anu achi mota de yi sompa amanfo ahase etwetwe di wuram enti emfa ho oya rasta crowd the best school mo ebetwa to agu education minister na de aba ndi so ne eson da bona kra na so no yodi eni opa enti fan to ho man eni opa enko Ghana school oh yes is mbra am de aba no san komo we no ya ye we yenti ase etiri no a wo mu twa no me from baby ameti that's how I see it ye kase twauti I don't think say necessarily for ABI in discipline or bibi yes nkola ni bi wo hono mu a said you obeye ni tiri ni kuragu so na akwa ete said ye wasoro bi ana say wode ye niamo ho bi ba wo mo so wo ntimi keep wo mu tiri no ma ne ba from ABI level say school ni wo keep ni tiri no I think that it is more of hygiene and yet the ABI nipa bi adwene eye wo mo yes sa kwala ekipi ni tinwi a enye no na be ma na hu ade ana no na be ma na bon sa kwala etwa ni tinwi a enye no na be ma na hu ade ana sa no na be ma na bon but eya ade a esese ye hunu se eka suku ensese no ho wo ye suku akoda wo de wo tinwi no eguso sa no a wo de ye den wode ye den na eboa ma hunidie hu nsem so no etimi ekonkan ni situ won koda no obu ho no a sese oba wa pami uti wodi nku akam ensuo gumu kura na sa wanya dryer bi amfa mu a ne bon enka boni free mu ba se bia ensuo to no wanya bibia nkata otiri so na odi otiri wi ni famu a obu sa ade beche na enka boni agina wuti ni mu imagine say why sa o san so yes sports and dandruff yes ensuo mugu so bobo na ensuo to a dandruff wo ho enti mpacho na wotwe bia no salon be na wo school ho no mo a wo kwa akopɛ na de akɔ wo hye wuti se wutiri wi no afu aburo so bia pɛ we retouch na wo ye bibi kakra salon be na akɔ akopɛ enti weekend bia no se wo ye border obeden wo akɔ yes ya ta kokrom se wo kwa akɔ ye wuti enti awofo no yente ase na yehunu how convenient a ye tiri na ye yi no ebeboa ye ma no adesua no wahu ni enya saa na say ni back and forth no enya adwuma was Ghana ban kwaso agina ni mudi na eye adwuma kire say won say aban no kofa bibi ba ya yese ye monkora ye sua kwasi broni nti ye mo akora wi akire no na agense bo enne ye ya pe thank you monkora no school kebesa aba but emma wọ́n wọ́n sani ẹ̀tí ẹ̀ no enti si yẹ sọ́sọ́ anu a ó sì yẹ sọ́sọ́ fúnfún so a ẹ̀bẹ̀dẹ̀ no kwaye si yẹ sọ́sọ́ o ẹni yẹn nyankora no ẹni yẹn tiri nwi na ẹ̀yẹ wẹ̀ yi a ẹ̀bẹ̀ kakra no yẹ bẹ̀ pẹ́ sẹ́ tiri nwi no ẹnki yẹ bẹ̀ sẹ́ yie but ni yẹ nyi. ẹ̀rọ na Idrisu kasa na ọ̀ka asẹ́m bi ọ̀si ẹ̀nẹ́ na yẹ tiri nwi ade bẹ̀ kyi na yẹ mpaboa na yẹ ẹ̀họ́ na afẹ́ obi bẹ̀ kyerẹ sẹ́ mẹ́ma taare ni sẹ́ na mepẹ́ no na abọ́ nsẹ́ fọ́ọ̀mù wa ni akọ́daa na wọ́yẹ half naked. Oh yes. Not the classroom. Messi Obrempo. Basic school su kura po ni nano university kura po a yese eho no ye mpanimfo a free zone wo bia ye nhya wo ketene se bia yese no. Na ebinu mo take advantage wo hwe school ni dress na wode beko. Eno kura po no mpanimfo atimi asese university o. Na no Nigeria so mo yesa. Ama wo mo se
we a professional student now wo ba school dress it officially enti emfa ho ene course kra wo emfa ho ne se wo university ye wo school uniform of course enti se suapon kra pa se bia warefo ewo mu ene a doctor fo ne wo mo ma bo brana kwa animanim difo no wo mo gentete wo no ene kwa ye regulate wo mo ma ne ye na senior high school ni basic schools na ebronku ma egu nsire ni mpoyi let's be practical. Ai mama ye nya practical ewo niema ye mu wo Ghana na na saade yo na wo hop krampo se wo tiri nwefuo ye dia paso besim sesi a wo dia paso be nu tiri nwini bata ne no fa paso ko ma me be free de fie abebo a wo me kana dwen kire wo abebo wo de squad de bebo sa de dia paso ato ne betrim enti na bo no mo asa ban na afa na nsi famu a enkoda ne sei eno de no kure enkoda ne sei papa yanko de obokrata yanko daily guide mu na ye ka discipline ho asem ni trinwini ade ba ko eno so enam fa e wo sa conversation ni mu no ye mother tongue no ene daily guide e dia ba ye kromu kasa no a ye ka no local languages no me pa mu cho ministry no ebe ye sa briefing no minister Haruna Idrisu one pinpoint kasa ba ko bi se bi atwi anasa anwona ana hausa wose mother tongue ena mother tongue na so no ene ye kasa biara apart from brofo enti mu a enanu se me kwa so no obi bisa me se wate se yesi twi na se sei no ye de ebe ma enkoda na me se enye kasa ba ko kasa akoda na tie se ye hausa se ye kotokoli se ye aibe eno na ye ka ho asem na mother tongue no yes education ministry backtracks on mother tongue policy enya se de wo mo be kan ye no wo mo se wo mo san boawu na mom no wo mo de nchirechire mu aba wo mo se asem no nkofo bia je no kwa abone so se sesia no ukosuku a ye de local languages no na echire nkoda na de wo mo se local languages from kindergarten KG ekosi primary 3 ya eno no ye lower primary no eno na sa bre no wo ma hunu se afei na nkoda no wo usua kasa afei no wo hunu se de wo be dada no ho no wadi nkomo enti sa bre ne de se wo de local language no ema no a ya na eboa because akoda no efie no obu ho no mo a twi ena na maame ne neka anase local language na maame ne papa ne neka enti se bia wo kira akoda na de bra waka kam no a wonte how are you you waka wonte wo bisa ne say what is your name kura no wogina ho enti nkola no a wo mu ntimi mpeke brofo ne ntem no eno no be support wo mu ba ye won nkola na bi won so a wo mo ye sharp wo mo ye smart brofo no wo mo fa ne ntem wo mo no munya wo mo na mo ne wo mo nka ba wo mo a wo mu ntimi mpeke kasa ne ntem no momon en leave wo mo aside me akosi me wo question bi wo sa asemi mu sa mother tongue asemi private school for no so mo ka ho ana omo ka ho private schools ni nyina ka ho na nti akwada no eba no wo ka se oh madam me pacho me sonche na wo se wanka brofu nti no wo beja na manasi wo no wasonche agu ni ho ana da bi ana won se or try se or be communicate bibi bad emma akran ba se madam afford me woko amaman ni biso a France kra ni ade yi eye won mo ka sa no mo ka ko China ko France ko Poland yes even Cote d'Ivoire hey translate ya mawo Burkina hey ana nya den so sa Ghana yentimi nhua na French kra so wachi ana nya se wo mu yi ha ni ade French ya nkyere ya en so won si France da but wo sua ye ka ba ku mienu miense bia wote kakra ji sa na ye de chance ya enkodan be hu enti anya se brofo no kra no wo mu yi afiri mu but ye de ka ho na etimi abalance enti yesre mu entiase no munya ne sa enchiremu no ye de ama wo ye SOMPA he ya na ye be chirechiremu sa de ama wo enti no ye lower primary 4 ne dia ba ko ne se akoda o kire na de fa ne se e bimpo a
o the lower primary o chen say be social studies na obeke kambrofo tenten akwara ne ntiase fa twi no kire na se ma ne ntiase asem na ani o because obeke kambrofo nyina ba wie no do you understand yes sir motiase bi enti fa twi no kire na se ote ase ho na bia wo illustrations bia o de beye na o ena we na no akọ ha na ye say no ye say eno ho asem na ye kan ni say no akora na beti ase simple eno anie enti afa wo ba na upper primary ho no wonim say ye ka say Noah's ark e Noah pamadaka asa that's all it is about enti mumwa na yempeja ni Ghana nkasa no ye adjust and say adapt to the foforo ya na edin too much we kura wo mo che say nya de foforo e ade e wo ho da obi message ode abasisi Adams GH or say I teach in a private school, okay, and we really do tolerate mother tongue. I say it even helps teachers to break things down. Oh, sure. For the student to get the concepts really well. As I'm here, Adams GH in Saudi Arabia. The teachers need to grumble on more. They know what kind of rough and what kind of ross. As we obu on more when you madiano. Yeah. But say, watch them what you see. Now, what you're doing. It is what the board no one can say more. What to me, a yanto boissy, chiricho, musa the open. It's only so we're in your bad. About an hour for being I was only a year daily guide the buy. Cartoon, no, I say, teaching in mother tongue 2025. I am from Teshi. Ga is my mother tongue. I am teaching at Dafama Upper West Region. Dafama Upper West Region. Okay. Wala is their mother tongue. So how I for teach my science for the mother tongue? Kwe. Allo okay obake. Enti ono sa no. Yamfa na meto Teshi. Na onfa Ghana nche Teshi for na de wa. Oh, ba wo. Na yamfa ne ono te eka wala ne nkoto wala. Simple. Eno de enti possible sir. As we go school be mu a ye wo teacher wo kire Ghanaian language me bo as anso de wo teacher wo kire French. There be we kire or was science teacher. And the science teacher say no nchara chenchina atwa kwa ka. Also the local language ne kire akwada no ma ne te ase. Oh okay, testosterone no ya de. Oh, you want to know more? And never be why you ain't me possible. And their science, no, oxygen is one. Oh, and from money whom you call moon. And Sakoda didn't teach you about him from into your sort in the local language, niches and from or Trimu or the language. Yes, Ubenya Colebia, whatever for no, and I wait to primary kindergarten, Kosi, a primary trainer, at the best science and Kwani, Yachra Wamwa, and yes, ye copy a translator. Young queer, a daily guide in some of the buy any bibino. Na a high court a one can ha and work actually a Kane Ghana Infrastructure Investment Fund boss. Professor Christopher Ameyo Kumfi was a watching one peloya try and one beshasi. Aye. So one peloya bring your lawyer or I proceed. Judge to Ameyo Kumfi. Said Nanu ya ne lawyer ya banding casey. Your friend is saying. You didn't cry when Duke Aaron Sasu. No, na ye lawyer Emma Professor Ameyo Kumfi. And was he a seminal? Won't na nibium. Won't mean defend the papa nibium. Nes, that's what copper lawyer for they say, I quite quiet then their manners will be. Obenya lawyer for not try and woman to me at once. So, a judge and that's a watching watching Wednesday, October 29. 29. One peloya and yes idea won't be proceeding and once them ewa cabinet yabetre ansana beko anim no agona ba amenfi anefi or say teaching in the northern tongue in Ghana is not a new thing. Oh, okay. But they stopped making it compulsory. What you say? So but they stopped making it compulsory. In the affair, no, now quiet to say, I will encourage the teacher to introduce teaching
teaching students in her class with guidance. And you mum. And you teacher near science teacher ya okay because you had illustration. Then what teacher in school need student now I say one cranny boy man naturally o map. Yeah, I'm sako. Wo map. Teacher ni no cranny wo cranny no cranny to me begina board any more yes. We don't have any excuse. Daily guide 4 arrested over Samankesi shooting and read to 2 year that your report say was Samankesi fine same bi ni ade yes see actually mu nipa 9 ho amane anope guide edibi aba enra mampani abedi achire kane Dr. Mahmoud Baumia wone ni team penifo ahodo bi a ewo NPP amnyokonum wo mu nyina ekopie mu ewo nana konedu Ageman Rawlings ya wanya ne baabi ekro ni fie de ya konsem so ekoma ebusua ya eno so anope guide edi bia be ne ma mefa daily post ne to so Vice President Professor Jane Nana Opoku Ageman Gamanche ene empenifo etitire wo NDC amnyokonum eno a wo so de wo de ekoye ntie mi say from now no a ekone de visit ne de yade se nana kunedu ni fie koso sa 9 months cracks down on illegal mining at Hiawa Krofum Chinese mining na me senti kromu ha na wo hu just a China fo no ne Lebanese fo no ne wo mo keka wo no won best wo mo jikro ne boss onye sa gidi wo ntimi nyemo so se ma ye hokwan na e basa enanya de nso se ye be ma ye hokwan enu nti ye hwade 9 months fo be no o mo se yankasa ya che enkrofo bi ya che se galamse ya ho asem na wo he wo ho mobro asem ni a che se wo mo se egugugu wo machi a ba ko o picture imo mpa de yo try na ntwa ni ya na se sa no mo nim tie Madam, nada. Missy, you're trying here now. This particular one, a daily routine. And not just say, oh. And our graphic in one. Yeah, there graphic. There can daily post. Where daily post. Graphic na that one anymore. I said the one with Gina Hona as will be a number bringing down and we are seeing our baby like. I say a channel. And you might say, my brother, you know, so. It's the actual more excavators and woman did Juma. Yes, say just say, I cry, see a Jay in Trejan to move you. Yet the Bemekia for no more dear Juma. It's a once no. Chief of Defense Staff pledges support to personnel. And also once some Ewahanum essay. Professor Ameya Confistory no daily post. Eddie by Yakomuda Dentino. Men sign. Emosu ebime na afei mother tangi ni adeade eno so ho asem e wa hanom okay obenpo o the last one bicha na say naka yankoto ade na ade ton de ye na yi Baumia say on na the best candidate to win power the MPP for Tiawa and akwabna je Japan o say amanfo say wonim o say hwe ya mo hwe ase ho me se ho I am still in the race. So no say go for say wo ye free mo ye. O say hwe wo mpa. Anton ho ahwe be na free be. Na say de ncha hene wo monya ohine otoso de nchiraman no. Wo monya ohine otoso aduonu nsia. Oh okay. Aha, nti sane wo mo ye o mahensie ni nyina no chronicle e de aba. Nti wo hwe ahase a odefo obo mponsem ye otoso enan nimfuni e da ha kama ne wagigi adem kama pa. Na ase ho e no de aba say ntimfo draw mount pressure on JM to appoint new defense minister. Bosmi miensanie defense minister bi emaye nti pressure eno no anka sanso ye ranking member e wo defense and interior e wo parliament nti eso mu wo questions bi mbebu say defense ministry no a ye nkofa brojaja mfi deputy ye per minister na ankasa nti eno ho e ya ena chronicle say ye kan Isaiah 41:10 ena na making kan si mensuru why na ye ton ade de a answer na be ton ade kora no e say unim say ye be ko ochenachi ya ochenachi befiade ya ne yedem enyasem keto ene ye benade wo de enyi benade ne mfrim aka wukuada ya wada fiada ne ejinam yes ewo Kanesi dwakesiem Kanesi market complex ye ejinam wo ho na ye konyina no eye SOMPA 106.5 FM Accra sure ye ne Leicester Company Limited ya wo de ya toothpaste ene ne brush e de aba apo sen papa no ene ene wo mato kese nanso nye wo Bell Beverages okay wo mo na ba nom de papa no a wo mo de ba
ewiase nyinaa gitum se bell beverages die anom de no wom na ye kimpens A1 eno nti pe bell cola active anase bia bibia ya tro ho BEL eye papa to bi titulu pa ne wo nsuo bell akwa no eye kama pa wom de nyinaa eba abeche abeton bi nso wo ho a wom de no wom nton no wholesale price wom ton no factory price because you as no wholesale as no factory. Oh yes, because wholesale no confirm free factory yet so wo ho it is any wholesale ni ba beton no ne de bre wo ha se wo beton wo ho na koton. Wow. Ai nti yes eBay so wo wholesale na ye 2 cedis a wono de ono wholesale nso ko factory na ye 1 cedi 20 pesos e de ma wo 1 cedi 20 pesos na koton ne bi a 3 cedis. Wow. Yeah, sane enti se sompa ye ko ba bi na wo ye dwadini a bra ho bedida ni ayaya no e na ye be san so a che obi enti yes ye beche bell beverages wom ne mani nyina ye beche bi na fe time herbal mixture malaria du papa no a ebo atu malaria ase na waposo yo ya eyi free ho wanum ato a etimi boa ma etimi tibidi no eno nso bi wo ho ye beche bi wo ho wom so de ba eno nso wa ye pharmacy herbal shop bia no oba ho a betimi abetu bi akoton na noa no enti konko akiri konkofo ne ho efiada we ya o kana sidwem enti bra time HH mixture no the capsules no nso ebi be base eno na wo a wo dwunso ya de wo so empam kura be ma wa ye mere ba wa himfie ho no nema bi ya age abo so a time HH mixture no the capsules e druntafo kabum numbers ni 0244 417669 0244 417669 time number nam de ama no TIME wamada uroma afei Twisco energy food drink utwa na wo che sese ye mra ne no ba ko no mo de brofo ne ba ye ye asesa no because sompa obi bas ni besi wa ye twa ne ye che ye twa ne ye che edenso na honso ye ton Twisco ni bi wo ho na promasido ofo na de aba wo mo de ba ye no mo se e bia na mpanimfo ne ye agi Twisco na bo so a wo ma anyi nkoda ne mu titiri ne nkoda a enye busumi nsia de ko ma ni mu no wo mo de yam vita nso aba no nso no wo ma akoda na aduane foforo de fa yam vita ma no 16 essential vitamins and minerals in the womb nti zinc calcium ne iron ewo mu e ma nkoda ne no mpemu ye dene ni nyina wo yam vita mu sani abata omoto adi eno ano no eni nti oba no nsuro ho ye wa buro de oho ye wa mo de oho ne ye wa wheat de oho nti ni nyina no utimi de ma akoda no wodi abozu obom se to o kofo ba ko ne bi ma no abozu akora no kwhye okwache no kofa yam vita eye promasido ofo na de aba ni nyina wom de bi ba wom a na de ongane sa ne ma ni nyina ba dwamanso wom bi bi ba sompa obi ba se no ase afei multiple quest wom so ada woroma ba bia yen ye betena no se ne wom so ye program bi a wo pene o saa no wom be ye ne saa de ama na wom timi ye no in such a way say wom be si platform ni nyina kama de tent canopy agu so kama no wom sa de screen kese LED ni bi no wom de abon chan de ama ni nyina wom ye na o ye usi ofie o doors no a wo be ye no windows ni doors installation UPVC ni aluminium ni na wo mo ye nti frɛ won no wo ye ne kama ma wo mo wo Lahaya East La trade fair chi ho no a ho no wo mo so mo ba program na se bi na after 21st clinic the clinic of our time the sciatica commandant na wo mo ba be ye free screening e de ama ye mfiada no o mo ba ho biu kan esi ho o be ye free screening e de ama ye adechi memenda ema kunafo wamo si 21st clinic branch bia wunim no bra na ye nhwew a free screening so kosi lab edikosi aduro a de be ma asamo aduane adi saa da na ka ho untua wansidi eye 1st November memeneda nti ye ko kana si fiada no enye ema kunafo ne nko a ye no so a enkwada no a ye wisia ne nyanka no unya mfinhia du nwotwe a wanya du nwotwe ne pepepe kura wetimi aba ne mum du nwotwe de kro watra du nwotwe de mesra wo de wonka ho wanyini eno so betimi aba bi na won so waba me ya hwe saa besa se na ye hwe ema kunafo no enyanka no so be ye wo mo saa tiawa enti free consultation ekosi massage free medication lab ne diagnostics free snacks or lunch ne de aka ho de amount eno no ye memenda ebe anopa no nson edikosi awia no mienu yen fa time ni agro sanse doctor time de yen fa ni agro bibichi wadwan no so betimi afre 0540 311 311 0540 311 311 me pacho fa ho jim
na emwa opa na mua opa adwoa ho so de na yedi kasa natural mineral water eno na ye nom ensukrogin ensu edi afa mfidie mu enkekawa bia enim programs ahodo ye a ekoso yesrem mu nche bi wase wate mu nche bi mu amu kwa akọbọ ayie asensoa no wodi usika ekono wa pe park ne be mienu miensa bi atato na de kona wankasa wo beje usamba enti na ho asem eno no Kasaloma Ventures for na akofa ede aba wo mo Taifa enkran back hospital echi honomo a number wo be frɛ no 0206 469438 0206 469430 na oni wo mu edi enkomo ye wasa shedie ye wo bottle mu de ene ye wo dispenser gallons no de DCC office no eno so ye wo bi wo honom ye num nso wi a na ya pe Hajia special local food ni bi ai na ye di afili enura ye fili ye pa e wo hanum sei jollof fa na plain rice na mfa na wachi na kokko etwetwa so de enya sem kuma kura enti no won so pe woda no anu aplisi anope ma delivery guy no enye busy said ye no baby awo bia Hajia e de aduane no ebebro enti e free tuoza fesu kosi wache jollof apapransa banku fufuo bibia bi Hajia eye bi anopa 8 na wabie enwumre 8:30 pm na wapon enti ubefre Hajia e wo 0246359921 0246359921 hacho atomic kwan so eho na Hajia wo wi a na aduane na hyehye wo simu no a wo filie wie no enkokasa wabra wo ntwi wo se Anka hwana bebu enko blow jene no any fuse den ko blow wu amanfo so Pepsodent charcoal anase herbal ni bi na fetwu se enyi nkuku ni nkaka ni nkanka ni free wo siase na emu wanu mu ente kama niema ye de aye no yade se ebo wo se no 25 years ni a Pepsodent wo mo aye adwuma se vegan ene toothpaste bi akura da ne Pepsodent esan ne papa ye eyenti wo ba bi tonton san niema we nyina provisions ne ade a wo benye bi number no 0800 2030 0800 2030 kutubi na fegu usto mu na emwa mi se ye be peke course no na o ma sha se kra wo mo badodanti yenkwa mo no so na inkudi enkomo number no ye 0260196064 0260196064 and 0260196065. Hello, good morning. Good morning. Me ba chodine be bia kasa fi akafia phobia bio yo akapia entie wa no pe mo kai mo me mo wa bato ani admasuma mo sum amanga na me pa ko ni kami pangira tra brand tampon Safia Muhammad incoming organizer ona bo bo ajeja kon eba national chairman and I just go there general secretary ba wa kan se bibri ni na yo man dia o mai be yin dia e da modern dance mu ina tuga na mo ke bi se galamsi asebia China for it so mo ye mai boso ana se mo ka me boa wadara mano kwasem aha na ni wo mni se dunya pas China for it di o mai na boso enya China for na e di o mai na boso e ye Ghana ya and the ama China for the person money money and yet China for the pay say one on waba na obi so say and na issue of that then yen Ghana for ya yen say the secretary ni e to ye koko ni e to ya say o he bi ani mo bi it was a aban na yen ti me bu ya ya ma e paper se mo ba go follow mo go to the best galamsi it is China ni na o ti group one China for no so mo good pa but the honor ya nyame sa we dey on say here to you cool straight okay so mo say Ghana help for Africa help go and the Ghana police and community omo ba ya ni edu o mani kakra o benye no mo ye dwan and the blame no ya bamba ya the Ghana police omo nya boni bia ana ya toso kata na ya say pese ye ma e nkola anu bi ti kata horo no eno de ya de pa
the minister is your Omberena, Bidia Kosudia, and your money here, and you never. The best your mama, or money more yet, what I'm saying on a couple. And so near my boy, didn't you made us say a young fellow from the Sonon Kebi. Hello, good morning. Maybe I told you about a free. John Mosaka Sabian America. Jenny Molino. Hello, Johnny Mo. There be young coffee for so maintaining camp. Hello. Young coffee for. Hello, good morning. Hello, Middle. Maybe I told you about a free. Middle, so what is it? Oh, I don't now swear. Nyamigu Sushame, Akawani wa Mampenidi ambaye abuami. Ebe papa, boy komano pe. Nyamiadum. Yede nyamiasi. Na mefa kwenye isuna nchia nipindu mitano klasa mkasa Afrika swa. Yedi ya forma mpini tutu kunchena na huna mijira. Amechia maadiji onabu akuga. Ana juu ashama na miyami dishe. Chema Steve no huzwe jari kwa unidishe. Papa bebi ya ubia nyankupo wanka wate. Nwe juma penti kwa dimu vuasita obata o my Ghana ye wono ye sudi and ye important and about we buy asudi ifia editeyi ediane ebuso every and to your papa a great minister modern ba wabo no sheku afo nkura no support of the fertilizer na kanini e toma mo de chewo ye ne diane ebu and then to your papa to force any in penny for yinti and the dollar at Chama. They say, me no work as a petro, ya tiso. For the first time, Abusulu do I get them a drama of 1 minute to a lot of them, one seed in power. That's just say about papa and to your papa and your me. Name what you said before. Almost for no one to tell you, Masu. Then you must for Emma Ghana for. Na Ghana ya won't toy ye na ya ho he because enyama bi biara e de ye e de ma ban so wo ye ntutu ye pa dia ma ye dia ye so ye mo ban no ne nyema nkoyi e na me no ka se kalam sei enyama ekoyi enso ne ne ye support ban no na ne ntutu ye pa no bi ekoyi na mo person with disability gender minister ye fra no omo mo de so obetimi aboa ye di dem no. Na yen sabeka ye person with disability fund. Yes, you may be. You be a juma here to be to us. Medasi. Hello, good morning. Mental one can't answer. Hello, good morning. I'm say for no problem we have him. Yen for free. Hello, good morning. Good morning. Yo, maybe I told you about a free. Oh, I'm back. Oh, Makwana now here, dear. Oh, my dear, I'm way and back. I'm winning our way, dear. Yamia dom your crumpa. Why you come on? Yeah, don't change up. Yo, without it. If I'm talking, maybe I'm at the end and say, and fact, what I know, what school, I see a new one, you know. And yes, I won't be a yapa. And I'll be a from one. I won't be present your market, not means to say. Something can try to Yanko born 1 year cat I would walk. As a bobby and fancy and the banner who cat, there was a fan over. Then will be cat and I will be back then. And my parana crown, I'm 1 way. Why, yeah, I wouldn't have Ghana. What's a Ghana cat and I pay away again with you. If you're not now, one night, my swab for someone. Now, one from Kata and fancy to man, all number I year. Something I woman. Ya wa tabi sabi o ya wa ni platform ya wa ani eni pe bi ase be wa ni wo ku bi bo ni pra wa se ye papa enti san ko fo no ma mun tie wo o ma ne mo ye de o ko mu wo mu pa o pa ni ye ye e na gara mi se so se ye enti yan so ya bo ase na o ma na ye ye ya ti ate ka tro so ba ko pa o ma na ye o ma ni ye ya ti amanu Kodrum na come say biane we bo ha won to biane edu oni ma biane bo edu obaba be gina to aka say e na o ma ni mu aye de o ma Medasi yanko for France so hello good morning oh and I no pay the other hello good morning
Hello, good morning. Hello? Mo Adam, eba cho di ni bebe kasa free. Abe na jani mo matum. Ani o ajani mo ko sawati. Church for na de mo ya na mo ka bi nchire me no oboye ka. Bo men ko ma no pe. You are no pe mi jaka de advance election na. Benja number 2, Ebra Champon, incoming president. I'm chair national chairman of David Kankambodu. Also back or for Montino. And I curse the Lord, also for youth organizer. And incoming national organizer. Even Hegia Safia Mohammed, also bad in name. You MJ Omugusu Twatwa in Casania. Yet a man you could school near the 3 year exams in now. No much retreat every exams. Immediately be a mete papa. And so that was a colloquial school, a dear body, overcut a brandy. What do you say? William body. Oh, overcut a brandy, dear best. As you when you teacher, via Obeba school, or church from your back, or send me a mamma and in your ma, a fat, yeah, even. And a man could not dream with you. Profanity, a church of Massa. Tembiana only dins in what you say. You say a mamma and the idea, and Mancrana game of Blipa. There's no question of the Shaban or them crown when we shall grow them. Oh, and yet, and she, yes, at any year, Shatrana, Yair and Bruni. Oh, we need to wear a chimney, or Cocogina, a someone who can come of war. What you say, people will forget to what the infant cats and all come of wars on them. Yeah, some. When you are having bye-bye. That's it. Young Fia Casania Juma, you walk on Sotasumu, and I'm on Fancha lines and about Cope and a year Juma 0260196064. Hello, good morning. Hello, good morning. Adam, what are my Udin Babacas? Watching Papa. From Cantaman to market. Cantaman to enter your bedroom. What's it? George, a minister of information, that's what the and got that. To move to about me years ago. 8 years ago, about Empire Company, about one organizer, what part? What did I go? National chairman, what part? The Champon or no? And then people talk about Abinaba, America, will be what kind of the president of America. About one more money to the Champon, the one delegate, yes, fellow. So, about million of dollars and the car assembly there. I'm not from the thing, Yamazo. If I go about a track, I tell you that on one entity, Gamma was what I can't come to. Nobody think Yamazo, what is? Yeah, go for very little person, but yeah, I think Yamazo. I don't know what I tell you. Mamma, or you make us everything in Maso. Oh, wow, you will come and the attack here. One road to find the cook of the pencil. One road to the fancy. And do like everything in Maso. I mean, effect to be a petrol. The attitude is but yeah, over Jamua and then go to wild thing. And last one from Minister of Education. Now you're the buyer, Yantra Castle, and then you give up a go together and go school as the country of the China. China Castle is the SOMPA FM. What together as the country, you can blow. I don't care, bro. No, we are Casa. Bro, Casa. And the money come over Canada. You never be sure. I don't have a country. It does say. I was a young far of Rafu Chato now, young call Yanim. Na obrempong for messages ne bra na fe yen hwedi di ho no mansana o de ma mfa we answer mfa we. Hello, good morning. Morning. Me pa so di ne ba bia ka sa free. Ademi di Johnson tene me frɛ for team ye. Oti region. You. Okay, what am I into you? But me frɛ lo wa ta frɛ. But they are now festival. We decide for another festival on Saturday. But we have to have a
no ma ka se bo Grenya Easter and I think I want to affect Daniel and Daniel Manaka never was. If he is the minister, it's a also and not the minister. Mo yada se papa parade teacher Nina Obrempong kasa here. And so kind of festival no na enkura ne ntiase. But what the be twi no e kan na fashion dey. Omo sha say omo ma examples ahodo teacher say ye kasa no ye use a pick yes a pick. Then for messages. Comment pillar 2 or say let's build a brighter figure for Ghana with Dr. Baumia ne dia odiaba no Sleepy Richard aka Akafia say hi. I'm watching you live from Cantamanto. Greetings to Dr. Brian Champon, Safia Mohammed and JF Kennedy. Also, dear Barano, Nana Ekwamwabuatin, Eddie Free Ablikuma Central. And also, say a very special birthday to the Master Planner Junior of Kentampo. Do you have a fantastic celebration? Cheers. Neodiama Ewaha. And so, and no sanso. And let me see this one. Okay. But I could be the big bawa has saying okay. Menya biwa. Okay. Agunaba amenfi anefi. Or say the police have to be the police have to well investigate the Asamankasi case, please. Okay. Onone di odibai wa hano na Ochima say good morning. Agunaba amenfi anefi asanbe. We say I am a royal from Dencha. We have finished the Jukwa last week. And phase 2 starts today at Dunkwa. Oh, okay. So now you can Dunkwa Dencha Heneno Ediano no so Ede no Ede Abanti. Akosia Ebrenenti Yemfensi na Nasa from Metraso. Hey. I drive say. Send an ankasa was say as a one feeling and was hard into was it. Who be a secret but idea with time we are there crowd best I was a corner suffer at us. So this is our own. Let's cherish our own Ghana Premier League. Nina and Nasuvi.